Santini Bia my MC or Mampoa. Monshare. Richard Minister, why 4 that the got is all the dinner for never putting me on my bomb. Monia Bravo from Kosirum, and what I'm free. Yachamakame Mohammed. Yagubu Yusuf, and Alaji Moro. Safuano, and I am Mama Koyasa, or Motuasu International. Not Ubago, MC. Na Santima Passam dear, allow Sandy Yakubu if I'm away. Monshare. And the Pabina, and the party is you about this. And Juba. Safuano, and I did the act of our party. Almost all MC. I can say a dinner and Salo. I can say with it. Yes, it's me. I am MC Mampoa. But I'm need to have a party no Mampoa. And you have before you catch them. Yeah, President, I'm over MC. Messe, Asibi Yakubu Atene, Onia Konya was Santimampo. Sazuna confused. Confused in Samoa, and Yakonya, I was slim. Company appointed. Yes, I say, I was a sim. Instance, Papa wants me boy. What can be another? Because we are taking on one by the African elections. Nimabona Wayanti, Edru on Kumfona Sotiano. Sister was to be Mamma Tiano, into the audience on Timaco, Bio, into the cyber party, episode of cyber party in my your ninja home. Yes, I was son of mine. Abusuafo da mo ase yamamo akwaba se mo betimi like no ahye na onso do comment egu ase wa wonya meka family ni hono mesro me subscribe button no so esanse feed bi e be bagan na bi ade ye de be bro na de in-depth analysis nchinichire mu akasa ohia no yetimi e de abro abusuafo ye nyantobo ase akwa Santimampon na ND samyukonde course wo honti a ama video amuhwe mu hu de muhwe na abusuafo emu nchire mu ni nyina no ye de ebe somo ene anopai na shane so okwa Santimampon abato mpesua so a eye predominantly NPP dominated ya chese prempren akonya no NPP neti so ewo parliamentary side no na enam se aban owo so ye NDC ntino aban krache pani MC ye ombeyi no ena akofa sansen we nyina enso etimedi aba makade a kirem se nipa NDC executives omo mampon do omudin koe no nipa miensa Mohammed Kamil Yakubu Isifu ena Alhaji Idrusu Moro sani pamiensen ena NDC executives omo Santimampon do mudi ko original epia so ko national ya no mo hwe no mu se emu baako ena nkebebo ni din amana babaye aban krache pani nenso enhwemu a party mpanimfo omo Mampon constituency ni mu bi aye nhwemu akoduru ni se edin a befiri mampani aso ye de aba se MC no enya ni pamiensen mu baako kura na baba wa ni din ede Esther Jumo wono ena mampeni ebebo ni din ena kofa asansensem ne ntawantawa we nyina ba ya ama ensemi akwakọ wiese na sere medical dia to monimo no de nam so mo asem ni ba nyina no ebenya ntobo ase ne achechire mu enso ewo ho party ni mani bi hunu se ebia edimi ensa omo submit call original no ebia akwakọ ni nyina sebe nana no monimo a akwakọ ye esiremudin anase omo ye ahoho eno ma be pia Santimampon ti no ena ebia omo mpese ombehwe na omo yisa nipa miensemu baako na abontinsu ni ewum se wo ye NDC ni de nenso list omo submit ye no sa baba wani din account omo ntia senti a list no eye party mpanimfo omo wa Santimampon NDC na yesa omo ho na another NDC ba ene ye kwakoyi no de eno omo dwene ho omo ntia se na nam so ekofa asa basabasa ye ene oyeni we nyina enso ede ba abusuafo na afia so asnega nso akasa odinanu atumbi afia so asnega ono nso nsem okan no ebebo ni nyina de akiremo ye akire se watoto bi de amane NDC executives a wonom ewo Santimampon na before then no yentie party manabufu show ye omo kire mampani ene party mpanifo omo original ye wia na constituency secretary ye abatudwa se enya no kore sesa ababawa Esther no wonna mampani aboni de abusua ensem no apile nyantobo ase Ghana ni TV so ne me say me subscribe button no so na obetima like no wa share o comment so be gu ase na ya kenkan dia ma yenhwe ensem a party mani bi omo kire mbufo no e de FI NDC goes to Mampon. Don't do every communities are a young madness and a home. Can I say a dinner and Salo? I can say with it. Yes, I MC Mampon. But say me to a party no Mampon. And before you catch them.
ya pesremni amwa ba ya MC ya pesremni afidi pa miensa mu baako amwa ba ya MC ewa mampo eti so muti enka omunya nsamaye omunya nsa mampo NDC ya wa bia no wadi bia awini election amaye abusuafo nti Asante Mampo mabunu adodo na ye NDC for say no mo kire mo bufu show ede efa kwane ampanifo pese omo fa so na omo ewro omo kawa for omo obakire na abusua coincidentally nwanwa se party constituency secretary to dia tudwa se enya no kreda se ababawa estadwemo wono na ahenche no eba be hye no se MC ewo Asante Mampo nti obi anka na koma ento ne yemu akire se nipa miensa ya submit omudin no omo amu baako na yeyi no enso ediaba ade no so estadwemo so trendy o social media so anya sinkuma so no a na be MC asem no hwan na edada hwan yenti ensem a party secretary Asante Mampo NDC enso editudwa Honorable Adaroma sene na wo kana semo ne emrantie no ahia ma asundua ba na onkasa yemu no oditudwa se enyade amampani aba obi adin prinprin na emfoni bi a yehu onenam social media so se ababawa baako ono so wakonkodin 1DC wa Asante Mampo ye pono na abaye huhu se ono na misa ahenche no eba be hye no Honorable sa asem no so watibi no watibi no so munchire mu ne sai energy freedom of expression obi a ho kwan se odi mfoni to social media and this obi mfoni to social media se ono na omanfani abonidi a na no mentimi enka ho sendebri but the minimum any say omanfani oyammo obi a bi se omaye MC for Mampong municipal. Yes. Honorable Adaroma eti obetimi ama obetimi asinkete agina so aka kire me ne matiefo ne mahefo se enipa miensa constituency executives mudu omudin call mampani ne aban mu mpanifo ni mu no emu baako ene ebebo ni din e de Asante Mampo ahye ne nsa because if you say in free constituency have call region ama region for I decide economy and sanction ama omodo omu edi efo enkran ana national yes omampani edebo mu ba for edi and yes actually ni ba bi akobi no omampani kwa na wo so ogodi bibia ni wa e wo se okire de ebio omampani ama ho party entani family and samra the design family and sanafo ama region for ajo motion akase omampani enso ebe na to tie ni mu no na kire se ababawa no animfoni enam social media so no de yemontu nwo ho le pacho the nyanya official announcement via every omampani asoe na the fact akwanyaisu ase atiofo nyina se maburu no ya kira omoye no Bible sentiment ebam and we as a party no we disassociate ourselves from such comments ebam no omo enya agbe sa ekwan so we bia tia bia no be se on fact. Okay. Eti Honorable Hudu Mumuni Yaya Asante Mampo constituency secretary ese wo ka kire pefo ne atiefo mo wiase ba bia tie se nipa miensa constituency executives eduomudin ko aban mu ne mampani ani mu no emu baako ena edin no ebeba enya sa ndona bo ne din no kofa ncha na se wodi atro akire me ne mahefo ne matiefo ho me pa na ndi atro because na ena mamu ati afie se ba bia edu no o mampani ena e wotumi ese obodin Mwase, but your friend Elizabeth Apel Marino ni Mampo constituency woman organizer. Ya wana u be fa MC forms. Ya be fa na nipa ni omo ba e mu mienu wo ha na ye nim wo mo constituency mu ha pra. Ena ba ko ka mo ni enim na wo ye oba no. Na oba party nim 2 years ni. Party mra so chese. Ansa na betima bibi e wo party mu dis wanya 4 years. Oba ni so wanya 2 years afa no wo 3 years ntimi nim de ntia. Yedini ka ho kodru kan na nipa na kwaye 5 for da mro mu yi miensa na wo kuma se e de kwankran e kodru ho na aye nipa nu eti antiasie eno ade ne na mframa bu nyina ne se oba no na ebe MC wo Mampo me ne me ma ya mfua so
Every so ba no ba party efie mienu ene fanie. Ye tini ye pedo wonim ye haw. Na wonim ye bra e wo mampo ha. Obi a wo mra ye. Wo hu ye bra. Me tira wo busa ni say me de say ha. Oni mi di. E no ni so ba ka to say me de nana. Ezo oni mi di am di wa party ni ma me ye wo organizer. Enti ehia obi a wo busa ni wo organizer obeti ma kiro. Wo chama obeti ma kiro. Organizer obeti ma kiro. Enti ene sa ni nti no. Na oba no me ne me ma de yan fuato. Enti sa ya papa jo ma me ye nim say wo tie obi ya. Especially ya ma wo tie ye. Ya no na nem tie na me see no ma for asa me ye wo organizer tie. E wo say jo Mahama wo tie me. Ya papa jo Mahama His Excellency. Papa wa chow. And I'm going to be able to prepare. I'm not here to my 4 months, 6 months. I told them I'm going to be yeah, who's our body? Yeah, I'm going to my camera. When I'm going to receive, I'm going to I'm going to prepare the money. You're needing the program apart from you. I'm going to do for my Monshare. When you have a phone consider, I want to free. Mwanya brea mo fanko srem e wana mu free na santima pa sam de ala sande yakubu e fa mo ban mo share I want to say the NDC food soldiers we be so far so mo yanyema amagana for NDC for adini so na but e mateni bia he mo ti me fa kumase asantima pon mo ni chance what me be ko ngabu ko jibi me say asibi yakubu atene oni akonya wa asante mampo sa so na kofi usu ni asamoa eni akonya e wo sirem uti ajimani akonya e wa igbemem won kono popo your husband is there yes me ko oja oye na biane me ko no onim di oware no won kono popo ni ebe busa MC o say Michael Osebonsu ebinsi wono gogo won kwata male won kwapa East region ni ebebusa say MC all the say I kwakwaje man abusuafo yemfra santima mponi enko mfimfin mantem na akọ apade nchira west abato mpasua sonso a abusua ho nso ja dem dindindin ND Samyoko no e de atodwa se owura Isaac Nsia mampani abonidin no omo nso omogini tumu a enye ye sanse papa no wasa ontimi mo no homoden ontimi mo ema apade nchira west entimi mfa ne tampa mfrenti no ewomu se mampani adi kan abonidin na enso mampani nsa anya nsakraye onyini mfiri ho na omfa nipa wofro enso emra owura Isaac Nsia mampani abonidin amanfo kiremu a party executive chairman Azizi ena ekasa de atodwa se omo no homoden empukura papa no akasa free mo no okopre assembly member na enso nam so omo no homodi nti no akrom hofo anto amana ya assemblyman na assemblyman po ya anto amano a ade na nipa sai wo se amane be DC ya na se MC eno nti apade nchira west fo nso se tani asantima mpomfo ye no saa no mo so be yo mo so mo nye Isaac Nsia ntumu ne enyinu ntumu kina abusuafo ye ntie nsemo a apade nchira west party executives ya chairman Azizi ena edi animo no omo nso ne nsentro hie nsemo mo de tu dwa ne no na muso munhwe bi omampanyi apante no yesre no se be ya won so sem ensanse papa no ntimi mbo yen wadi kan dia nya dada because we keke nyina no amba bia wo free kwambo kwa saloma elections ni nima bona we yenti edu won krofo na so tia no sese wo zanko bi mama tia no enti ne ho de so ontimi anko bio enti wo de cyber party ni mu e be se wo cyber party ni man ye ninje ho yesre na wo se no man na asunje mra president west ye da se yeni so ne bibia a woye ho but ade ba ko a woye in fact upper the west eye ya na e higher pa kesi eye DC ya wa appointi wa boni din Isaac Nsia eni na maye yempe in fact na me say ka no oye ade bebre na sa Isaac Nsia no pa ne de enu kire say the future of upper the west is at stake. Oh yes, it's true say Nsia edi enim pa de a yenim say His Excellency John Dramani Mana one about the West. And I say one son so now or see and one or pay executive for what region in Asia one or Mopedia. Me Shamu Bosse. Namia 2028. NDC. Let's forget about the West seats. Because Nsiana Kasa he has his peculiar team on no Magatan Nam. Ayajuma. He does not respect any executive member. Even constituency executive members, but respect you.
Omo respect omo. Omo to aba. Constituency executive no. Omo committee be 3 pa. Up to now, he's chairman. And Siena organizer like I said, they don't want to meet anybody. They just take decision of their own. They don't want to listen to anybody. All the subjects, they don't want to listen to us. Yaka, Obian Fie. Shortlist the buyer, you need part 3. Nay, him say, a day. I must have for contrasting. Many can see trying. So much for contrasting. I was say you choose and see any go from show them. Only your chairman, constituency chairman. Any sense here we are. Any chance at Abogo. Any play no man show them. Almost you be connected to come with you. Brothers, I'm invite you. Constituency executive. I'm for Bia. Sample for Kakrana. The Omo pen no matter. Government appointees Omo Chuso Moaga Samunion. And you're not for form. You're by security. So if you people respect the party, you value the party, and you want the party forward to go forward and party. Yes. Almost show me them on Moaga Chuso Madi and good day. And nobody will see your console. Your coca. They can disrespect and disrespect everybody, but they can never disrespect our votes. They can disrespect and disrespect, but they can never disrespect our votes. And His Excellency, Central Region, about the Southwest, never tell Sufre, and yes, Hadia, it will be other time. 2024, and yes, Marketua. If you me a corny and I'm ye megaphone near the Namnia Casa. Yes. Yabre or Mobidi Atem with Diatem. It's Miko for Mike Bigina Station, almost here, Kanyamiasem. Oh. It is saying Yamaya Dumna Mahama Yawini. That's what I saw my appointment. Dear. Oh, now say after the say, Omono and the HFA and Benifono, Constituency Executive, a more such a Nipoca Crabby and a Fossa, a Yeneman Ebano. So, a Bassa, a Hagging, a domestic Mahama, all tears to fret, all tears to fret, no more the canon. When your mind is Siano Bay DC, dear, and ye Yawu, and a 2028 dear, and one can say, ye Benyabi Krawa, because 2024, and name a blah, yet me can pay a man, a winnie, a pardon West, a mess, Mahama, oh, tears to fret. Probably as an MP, I'm up in Traverse. Is a MP older than I am. What do you call the 4 years? And this year, PDC, yes, a poor beer. The beton of my upper Traverse at Tenenka. And you'll be our Obama called this in MP. And the Abuta indigenous with the yes, I give you the answer. MP, Papa John Dramani Mahama. Yes, Renada, Nadaloma, Oma Nipa, the Nimuanyamo, which madden. Abuama MP. I don't say about I have. Yamina, the Biasket and Blouse, MP, MP, I say, none this I say, Debbie. The MVP, and then never got MP Bakua, I am this. And any problem, said the apparent is at the strong team. I'll bet I am Puntuna. And this is a pedia and Puntuna, 20 power boy. Now, that's why you see. The next 4 years, I am master. Now, but I did try and I have friends and shop for some Mumbra. Now, make up my name, ye papa, John Dramani, Mahama. Now, and 2 and this in penny for 8 hours. Ye pencabum, ye bordo, ye pecroye, ye unity. Sans apply away we back one able, and Mukabum the Anibuneding. Lemon and Benefort on more day party in first to upper than Shawest. In fact, in Kuyi. Anything, and Chibiana ever bet to a bar. On Pennington Tamani Mahama, did be a crabas, young farm more you made, send a bay MPC the one a bit my maintain. Chamai, Boama or Dapper the Western, any organizer, Insia, Isaac, Secretary Blee, any Benefo at the Bogu. Or to say, Oma, constituency name who sit there, Mama Blanche against Sanka. Sikana 3,500 and say,
branch executive bia anase branch am bia ansaka na odi board me dey enso so ye hwani ma amba enam so ma MP no efiyensa ama sa me akodi nuanom MPP fo ye ni se ka party de ke to ba wi ankanka bom na nyina de ye hwehwe na so se no ye hu ni sa yes juma di kakra bi na beba kura mpa na chama na frɛ ne nkɔfɔ ba ko bi na ɔde ama wɔn na otwa on nyina ya de eja appointment edikan ba minim se nka oni constituent executive nyina be hia na nka ma fa adwen ni coordinators no ene chairman fo no be hia oh we yenye ne dey na so da bi we di amasa chairman no ne secretary ne organizer no omumfo obi anya hwe wo party no no kre se omo dem no ma take decision omumfo obi asem nya asem omo che position na bla omo obi amane ufro mu meeting so a omo ma omo so omo na party ni kuta omo national security by omo ama obi abi omo na mfofo no omo pe omo asem no omo de ama omo ba wo ye chairman ye mfa wonya hwe wo ye coordinator ye mfa wonya hwe wo ye communication oba nya hwe communication officers ye mfa obi amfa nya hwe busafo na ni nyina fansia no wakwakoyi eye ensia organizer ne say organizer wo di ebon ni komle nyina wo ka ho na makoyi ni say omra ma ye DC ya wo ye so busafo editwe empuntu ni ya hwehwe isa say duma die bi edi bi empuntu duma ni ya hwehwe nti die ye ka ama aban atene say ye say na ni die mu ni board ni ba ya ne die ye bo no so ye mpekura say corruption ya ne ma ye ka se bibi ye corruption pa kata se say ye ne ma adoko no ba adoko ma apadencha west na sa atia bananim kede tin na ka mampani tonto ma ne mahama etima wini na fe yetima lusu MP edentia they say no man said that ankoji ti yesre abanse onbo ne nansi fom na oni mpanifo ne nkasa na won ti send nipa na ode ne ban se na be ya apadencha west so ebetima fa no ntoma pa edi efla enti na ma assembly executives communication any mpanifo a ewo apadencha west so ye hia si ye de ensem ede to mampanyan nti DC ni de ye se na ni dem kudode ku fom won ti san ma ye omoaye esrema enti o se wo moaye no esan se kata se ye sikasem sa sika ya ye ka se ameka yan zama yetimi lusu MP ni nyina won na de edu mo tintima edi nti na se basa mahama ya tuma ye no na se na ame nti ye srema emoaye nti mi nuanom wa ha musu de bi be ka ho de amaye MC o mampo a regional minister wa ye fo ya di gati se o di dini ko ya ba punu ni o mampo am na wo se ya ja punu abusua after say mrantie we eye saa eniamon ho sem we ehyehyie nkonwa ekeka nsem kese se omo de omo ntena ho e ma ye mfa santini endi MC ewo asante mampon no a omo hyehyie nkonwa say party ni omo na abusua kurura da sebre osai bonsu a ono na ye ohen kese ewo asante mampon akasa na okan no chiro mu se ose asante mampon asante man enye party bia dia momenkoti ohene ebra na ode afutuo ma NDC empenifo a omkopie mu e mampon ahemfie no we na broni se improm empofiri mu anso so de nanane mudini ma wo makwa ba efe wam di bua mai wo maba wo mo anim samsam a esi mampon enura enura achi achiame okasa ma wo monti pain se mampon mine ene asante mine ufa amamere so ufa broni mero enye Ghana party biadia sa broni mero asante maso mambo ufa broni mero enye party biadia okasa wo mo anim se wo mo nana mi sha manyini your independence ba now work for secondary school Prempeh College tini anyini niema fa na eti ase okasa ni empanifo di ani mo hwe bi e frɛ no government tini niema fa na eti ase
Actually. Nyame bɛkyerɛ me a meet baako he otwe lampo ama no so o sa betina party baako ano woni kofo obedane president okasa sa mena so no obi anim ni isusa we actually no ti sa mena no constitution aban ye de ma ye no hwi nim 57 constitution I kyerɛ sɛ party bi a na association bi of like-minded persons on before nearby Ghana government, you know, or go that time in business government. Yampa Kuruno or minor, I should almost as a woman dear. Okasa governance of Kuruno, Nasha woman, sir. I say Nipe who grew me at the end, yes, we dear, party, we dear. We call it, sir. Or no one will no dear, so one should sir. If it's our mamma and Tessa. Na ya toaswa constitution bebere aba na na mu odrupa any 1960 de no Kwame Nkrumah dane bibia no yi abrochire o ma panyini Queen Elizabeth ifri Ghana so na ye republic okasa ifri ho asesa asoja for so tutu mu mpiri mo ani ma wi anhye mu mpiri mo ani mi twani tietia ato aso munyina munhwa munim ni asi wa ha o man no enye party bi political bi e friend association e friend political party dia okasa menemo ni enyina aka bomu a ni eye Ghana man ni e dia aban baba oboko we baba oboko e di etim ho anunti mensra de ba me kasa kire mu ye na nanu ye bre ho munim bra me na ma me bre ana nanu obu ho me show nu mu a dakrope me se kwa no mo nam ta ade ntira se no ma no be enra no wo fa asise sunsun nu ba na mu otimi frɛ NDC party members mu omo ko nyema esisi wo ho no enye fe iti asese me wira ko se bra ye bre nyina 20 say many years matra konya so ya bre ni etimenya sa 2 minister chai party kase mienu e wo Ghana ha ufa ba bia o mpanifo e da no obi a di buo ma me ebisem sum di buo ma wo masuma ban na no be fa me se brefie asuma che be som okasiye mi bonkum nifa manya mpanifo so bi am wo fa apa na se mbuza se ufi da kraba da be chip eso ba no be hwe mani mu asa ne me na me ya me na nti mu huni enso obuo me wo ma mu nyina nti me nan da krochi sumo de obi si me krochi no wa enfa se da bi esem ba fie be so e be kokuru mu kura meba sani ebu mai sani etina ma so okasa na bibi kakra be kwa akọwire hu ni ayo no obi si me bu afu profo ye taxi bi WhatsApp de breme da pam na mhwe ye me wira ko ye NDC party members bi yes wo mo eye adwuma ni abefram se ye wura ye pese kwasi ada be ana se me da be ye zongo gota agbo no be boy se na da bia kade na me ho de me ne mo yo but when dey me hwe ni tan bi hwe so ade na WhatsApp no a akrofobia so na boabo nkonwa no nkonwa efiri mo am office ami se mo na mutum botom toy ni ade 60 ye dia gugo ye hwe petrol aguso apamatis ni ahye no o shi du wi ana je se Ghana government bibia buy bibia wa hye wo mo ho abiro ko ayanim gu ase mama kasa min pese ebisi bio me wo fa ase afre mo woni mo akasa ehsha wa ya mamu no wo ma ye sa free NDC no me pe kasa muntu wo mo fo
na wɔn nkɔ so na mmara a ɔde ama wɔn no wɔn nyɔ ɛkyina anyɛ saa yɛbɛpete yɛn ho na yɛso akyerɛ mu sɛ tumi ne kuro no nyinaa yɛdea ɛkuta yɛ ɔkasa ɛho mfasoɔ no sɛ ɔkasa ɛdɛ mebie whatsapp no na adeɛ no yɛma werɛho nti mantoa so akyerɛ mu hɔ a na me nananom bi aba sɛ ei wote asɛm a wɔkaa no wɔ hɔ obi kaeɛ sɛ afei deɛ asantefoɔ kɔkɔɛ ma nzongo hɔ asantefoɔ kɔkɔɛ nyɛ wei odi ka bɛka saa kyerɛ me nam sɛ daabi menyini sɛ obi aka saa na yɛn asanteman mu ha deɛ ɔkasa aha nko ano nkɔyɛ so makyini mede nananom akyini makyini madwuma meyɛ university ɛma me kyini baabia ni hɔ a wɔbɔ so a menkɔɛ yɛha nko ano aba a wonya asareke nso nkɔ wonya wei wɔ ha wonya aworahene wɔ ha wonya wei wɔ ha wonya wɔ ne nyinaa yɛde buo ma minzo nkɔ hene ne wɔ hɔ yi battle no me no but already one more battle me na panyin no battle no one mo fa na wo aka no asem nyina kyerɛ me kɔ ya me what for me bam se twɛn me nam call na so ane me fra ne papa say we are tra konya isu me fra ne papa nye se wanyini kyɛ me okasa manyini in age 86 fe na me kɔ 87 me nsa ɛsɛ buonti me frɛ no papa awukuda atwa mu kɔ meto me nsa frɛ me ma efira adwira ɔkasa moate ne nyinaa na ɛsiiɛ me ne wɔn bɛtena ha conference room a dɔnhwere mmiɛnsa yɛdi nkɔmmɔ mede buo ma wɔ mo mo nyinaa moyɛ mampɔnfoɔ sɛnea amade hyɛ yɛ ahemfoɔ te ha yɛ mampɔnfoɔ yɛmpɛsɛmpɛsɛ mu na ade ti na nnipa kakraa bi yɛpɛ sɛ yɛkakaka yɛtiri bɔ mu wɔn yɛ deɛ bɛɛ na ɔmo ayɛ ama mampɔnma sɛ nyɛ ɔman ne nyinaa bɔ ɔmo azo nkɔ ne to deɛ bɛɛ na ɔmo ayɛ ama wɔ ɔkasa nneɛma fa me yɛ ɔnyɛ mo party mpanimfoɔ na mo di m'akyi wosɛ dabi wɔne kyiame tractor na ɛbaa no a menim sɛ friend tractor kakaka ɛyɛ kwan na free university ɛkɔ baabi a wɔta wɔkyi ɛhwɛ wo gyina hɔ wosɛ wabɛsɔ me sisi afei na meda fɔm sɛ sɛ mea me ho ɔde ne kyɛ wo wabɛsɔ me sisi ɛfɛ ɛfɛ ɛho nni mfa moyɛ party no mpanimfoɔ executive a ɔkasa mo sɛ moyɛ mpanimfoɔ mompɛo mo ne mpanimfoɔ a mowɔ ha mo mpanimfoɔ ɛda mo soro kumase sa da mo so wɔ nkran menim wɔ mo kyerɛ mo a mo huni first time a the new president Woshia National House of Chiefs standing committee president regional house is 15 nina yakushia plus your president na de okasa hu ni esi wo omfa ebuo amamia ko baka se me so na me nkasa hu ni esi ye
Adentra, na sese nipa kakra bi se arrange so she arrange am friends press red blue as green the abam abona se mo that's almost said na mo party panifo musuro wo okasa musuro wo mo bi antimi nya mo hwe mo ni panifo anyafe ayani mbuase okasa enra ne nra chi asemisi ye na ye ni amampo ye de hye ba ko ofra sam na dwuma musika a wanya wasemi da mi fa nkwa abontere wode ba fie be hwe dan kakraka wasi ya ma ba nya no nko a mi si ha mo hu asan ono ani kurum be police depot na ada ye ni eba sese o ma panyini ba e mahama wa man so amaye we MP aswase ya man so Minister of Interior no madam for wa okona ba wasi be fra meba obedu ya de asan so nya hwem so da be function ni hi akọ eniema ya totoro nkrata so e pese kan ye nya fanko men sa krata me fanko office nkran ujina TV so me so bie na munye wadane ha passport office wadane ha records office wadane original status ni nyina ya de ebuo ma konyen nyina ne nipa kakra bi pese eseno krata no kwa ntwe men kodare ni eda me dane table so na ya de ano na aka we ni egusu ni eka o radio sinu ba bia mampo dini asore pia samle na asore no aso na FM for sukuta another photo asante mampo no ana nkrofo nam street mu a ye hye ni I'm the chat to all say party. Nyam nko amu dia. Okasa ye nyina dia. Monti mu ani mo yam panifo amoda no na mo hwe ni ye mame. Pia nanso so dia me wo fa ase ka che wo hema no wo ma ide sa sabi ntimi modi ni kura aba bontina ko radio so ko ba bia so wa mo ko pum da ba yam se da ma china ma omo mfa ndi agro okasa Mempe traba warfare bia huni asante ma yanya kasa guye nyina animu ase asem we mi ntwe nkoso tete aro mo nyina mo ya me mampon adehye te panifo mi enu no mara e ma